iman ka tuan lam ahadi chabrek de iman ka lam pe to lam zan hai Huailamh lam
Kadoi maksudni kating mai triang ko aram Lubanglong youth club ko dite hai ko mai lakai mang mai ni ka ko na nai mai youth club ko di gan mai pun dengan ai gai ni ko di mai gai mai yo ni dai kam ko ku ni keynote address for Abraham President of SPCD. Now I call upon